Kini kedek All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusitas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Palat shipolak san pau hajangut kibriyo ha India kila yo ekatika ban penklanya ka borjing da hakamen hanen kasi o menteri ka kot ka kya jong ka sokal pedeng Umansuk Mandavia. Hamigalia shispa san pau khandai ngut kibriyo kila yo thamaya ka jingpang COVID-19 arpo nyongut kibalakoin bat arngut kila khlat hanen kasi. Penbenar ke Deputy Commissioner jong Karibhoi District ya kitarik ban penlong ya kebenta baar jong ke Special Vaccination Campaign. Hashwa bagi syashkor ke khubor ke banyak ini sangap shwa ya kini kejing penbenar. Namar baki India ke lathau history da kejing la ban ai palat shiklur ke dawai tika banyada na kejing pang COVID-19 ke All India Radio ke ai kublai ya barok ke doktor ke nurse ke wede ke nong trai bah khamat bat ya barok ke tu ke bala pendap ya kejing ai tika. Wat lakari ke lala ban kenjo syauni umaumer hendrai ngi maham ya ke nong sangap jungi barok bagat ma persya ya kejing pang COVID-19 kampat kut satya. Ngi kentu namar kata ya kenong sangap jungi bakin pendap pura kejing aitika bat banyarap lem ya ke weiru bakin aitika. Hakum kini ke ayom lek kemen ken mau ban bot ya kini lai tali ke rukum lek ke basuk. Dan ya kejing dah kamat bat kamut pencinga iwe ni iwe pan bat kam lek kuit ya kakti bat kakamat. Nak kebenta kejing tip babanya Syapang ka COVID-19 pilak ban pun hau National Helpline Number note iwe alai kandai hinyo pra note sau hendriu bat iwe note hinyo san lani hau Helpline Number ke Meghalaya iwe note pra bat iwe note hinyo note mentapat ke khubor ke babanya Menteri Kekot Kekya jong kesokal pedeng Umansuk Mandavia ulaong bapalat shipolak sanpo hajarngut kibriyo kila yo ketika ban penklan ya kabor jingata hakamet hakasri ke basdang nengkong ya kene kecing aitika nin kasri kene kecing aitika kalalong hakaleng kari hakabal ai ki doktor ki nurse ki nong trai bah khamat bat kitu ki bala palat hendrio post nem karta ki badon ya ki wede ki jing shitam Palat shispa san pau arklur prapau khandai lak kita waitika banyada na kejingpan COVID ladat ban ai hakal lengkari hapo ke nationwide vaccination drive. Hakajo kapor ha India kibriyo ki badang shitom kilong palat pralak arpawe hajarngun bat ke percentage kalong point arpau khandai na kashispa bat kejingkot jong kibriyo pat kalong khandai pondriyo point lai pondriyo na kashispa. Hamigalia shispa san pokandai ngut kibriu kilayo thamaya kejing pang COVID-19 hinin kasi katba arponyo ngut kilakoin kibadang shitam hakajalla hadu hinin kasi kilong sanspa hinyo poprangut bat arngut kibalakhlat ke East Khasi Hills District kadai kibadon buntam kibadang shitam kata Southpa hinyo posangut Haka juo kapor, Hasam kejingdon kipriyo bayo kejing pang COVID-19 kalatam ya ke hajar tang hinin kasi. Tang Hakamrup Metro District kidon hatu hinyo spa andrew pongut kibayo ya kejing pang hinin kasi. Katanat Health and Family Welfare ringkat ke State Medical Expert Committee MEC ke State COVID Task Force bat ke State COVID Response Team kila pelat yek Standard Operating Procedure SOP ki batmai ke biadai bat ke jingpang COVID-19 namar ke jingmi uknyang jingpang batmai u Omicron. Katkom ki SOP batmai ke jing test haki kredop rung sa ke jala kan betenghi wat na kebenta kitu ke beladap IT karu. Kat ba ke jingpang kadang kiu bat kan ne tat hadu banda penbena takum mepan. Barok ki breu ki barung sa ke jala kan thup kitu ke beladap IT kapura kan hab ban peni ya ke RT-PCR negative report ne ke report ke bamdon yuk nyang jingpang haki kredop ban rung sa po ke jala lane kan hab ban le ya ke test RT-PCR haki kredop hi. Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ulaong baka sorkar kalarai ban empli ye ke sanpau tali ke projek ke belatmu ban ple kum kadak jing rakhe ya ke jing dap sanpau snam ke jing yo jala bapura ha ke arpawai tarik menta ubnai namar ke jing bombyang ke jing long jingman
Haka jaka jongkani ke sarkar kan rai ban play ya kumbala spa tli ki project baro shisnam nantel layat hu umntri rangba hakinong tho kubor hakala sing ublay. Ummentri rangba Konrad Kesangma hanin kasngi ula bishar beniak biang ya kejing ya ceprang jong kejing tay ya ke Captain Williamson Memorial Government College habak mera bat ula betha ya ke ofisar badepet bakin budi ni kejing tray kenang ba enla ban pendap kloyaka. Kibai pat kikam bala pentrai haka district bala bishar beniak biang hanin kasngi kadai ke Greater Bakmara Water Supply Scheme bala betengka daka nesits. Kini kedek All India Radio Shillong kebawan Lam Shapi ya ke Kubor. Ka Deputy Commissioner Jong Karibhoi District Nongpo kala pentim baya ke benta baar jong ke Special Vaccination Campaign en penlong hakarukom kumbat hepvon kata bakikan ho nong aitika ken let ke jaka hepvon kat kum ki blok hakini kitarik. Haka kan nyaw bat kat pratarik menta ubna kecing ai teka kan long habaro kijaka thepvot kiba hapo ko umling block kat khandai bat arpho tarik menta ubna nakabenta kijaka thepvot kiba ha hapo ko umsning block nakabenta ka bhoirambong block kecing ai teka kan long hak arpho nyaw bat arpho pratarik menta ubna kalalangkot bat hajirang block kan long hakashitarik bat artarik ubna rumpang ar hajar arphoar. Ka Deputy Commissioner ka kentu ya baro kenong shonong jong ka district bat ya ki khanna school kiba hakarta khatsan hadu khat prasnem ba kenle aitika yalati nakabanta banyada nakajingpang COVID-19. Ummentri rangba ke Meghalaya Konrad Kesangma ulam maham ba ka sarkar kan ambanse ban penjari da ke jingkhangdam ha ka jalla lada ke jingyo pang COVID-19 jong ki breu kanang kiu. Hendrai kumbaka long menta ke sarkar kam pat perkhan ban penjari ya ke jingkhang dam namar kam kwa bakan kta ya ka kamai jakpo jong ki breu laong shushu umenti rangba hakenong tho kubor ulo ru badai nakani ka daw baka sarkar kala shimi ke la jia da baro bat kanturu ya ki breu baken long kiba pikir. Menteri Rang Badu Narendra Modi unyakran ya pelujung mud bat kibriyo jong kari bat kibana baru haka program Man Ki Baat jong ke All India Radio haka por khatway bajemen step haka live hotarek menta ubnai kane kandai ka benta ka ba praposan jong ke program Menteri Rang Badu ulawe re kibriyo bakinya sami ki chimut jong ki haki pang ki banyakran haka program da ka ba haka namo app lane haka mygov haka MyGov Open Forum. Ka Bharti Institute of Public Policy nin kasngi kala sedang ya ka program ai jing hikai nakabenta kinong mi khamat jong ka yang dorbar thawan ka Meghalaya kabalatip kom ka Meghalaya Legislative Research Fellowship MLRF program bat kani kadai ka banin kong balas dang da ka sarkar jilla haka thancha telam mingi da ka jings nok tilang bat ka Indian School of Business ISB kanang banyara penya ya ka jingwat benya bat lum jing ken jing tip na ka banta ki nong mi khmat jong ka yang dorbar thawan ka Public Accounts Committee PAC jong ka yang dorbar thawan ka Meghalaya hanin ka sgi ka lalet jungo ya ka jingking umpling bat ya ka nongra water supply scheme Chairperson jong ka committee balongru president jong ka Seng All India Trinamool Congress AITC ka Meghalaya uba Charles Pingrove ula penpao ka jing sunghun halo ka jing ya chaplang jong ka kam ha jingking bat haka water supply scheme Uba Charles Pingrove uloong baya ka jingking ladai ban pendep haka porba biang hendai namar ka jingwan nan shop jong ka klam COVID-19 amshim lala ban pendep yaka bat menta ka kam kadang yat bat lakami lenti bat nla ban penon kam ya ka jingking haka bakun jong ubnai leper ban penkut ya ka khubor menta ka step sa sisen ngan penso ya kimat bakongsan Palat Shipaulak San Power Jangut Kibriu ha India kila yo ekatika ban penklanya ke boarding ya da hakamet hinin kasi o menteri ke kwat kakya jong ke soka pedeng Mansukh Mandaviya ha Meghalaya shispa San Power khandai ngut Kibriu kila yo thamai ke jingpang COVID-19 arpunyo ngut kiblakon bat ar ngut kila khlan hinin kasi
Bat penbena ke Deputy Commissioner Riphoi District ya kitarik ban penlong ya kabenta ba jong ka special vaccination campaign. Kat to ko khubor kelakot nak All India Radio. Shalom.